ali ono što je dobro što hrama nije zajednica, nego tema ove duhovne obnove je put, istina i život. I taj put, istina i život bi bio Isus Krist. I mi idemo njegovim putem, pratimo ga, slijedimo ga, međutim, pitanje je koliko smo daleko došli, koliko smo daleko stigli i idemo li uopće Kristovim putem ili lutamo malo sa strane. Pa za početak pitanje je koliko vas je iz šibenskog područja, šibenskog zadarskog. Dobro. Koliko vas je iz splitsko-dubrovačkog? Oho. Dobro. Zagrebačkog? Čekaj, jesi Zagrebačko ili nisi? Jeste. Dobro. Osječko? Najjače. Dva. Pola. Nisi još upala. Prije par godina izišla je jedna pobudnica Pape Franje, Ana Krupić i Lana znaju o čemu se radi, oni su to jako dobro već prostudirali i slušali, ne smeta, gdje nam Papa Franjo govori o tome jesmo li sveti ili nismo, odnosno jesmo li na Kristovu putu ili nismo na Kristovu putu. I obično kada izda Papa neku pobudnicu, izda Papa neko pismo, izda nešto, to je ono nešto dosadno i to ne čitaš, to ne diraš. Međutim, ovaj put, ja se ne znam zašto usudio uzeti za ruku i pročitat i vidjeti da Papa progovara o stvarima koje su stvarno teške nama, i o stvarima koje su stvarno konkretne. Tako je to stvarno Papa žive crkve. I možda za početak jednu stvar razjasnim. Ako vam netko, kogod on bio, makar on bio duhovni asistent, govorio protiv Pape, maknite se od njega daleko. Zašto? Jer je Papa je onaj koji nas drži u jedinstvu, Papa je onaj kome smo poslušni u pitanjima vjere i morala, Papa je naš jedan jedini i znači ako vas neko odvraća od Pape, ako vam neko govori protiv Pape, nema dobre namjere, pitanje je uopće koliko je katolik ili koliko nije. Sa Papom Franjom ljudima se često ne sviđa ono što on govori. Naravno da im se ne sviđa ono što on govori, jer Papa progovara o konkretnim životnim stvarima. Papa progovara o onome gdje mi ne bi volili da nas niko dira. Papa govori o onome gdje smo se njim spavali, ulijedili, uhljebili, usalili, ne znam ako imate još neki izraz, u našem životu, ali često i u našim zajednicama. Znači da Frama nije zajednica, nego bratstvo, pa sad ćemo proći par točaka u kojima Papa Franjo govori o svetosti i o putu prema svetosti. Onaj prvi moj škobo, evo vidit ćeš, pa meni se osobno ne sviđa, sad tebi se možda svidi, kaže Papa Franjo da bez poniženja nema ni poniznosti ni svetosti. To će reći da bi trebali težiti tom, da doživimo poniženje, da bi trebali težiti poniznosti u svom životu i da bi trebali težiti poniznosti u svom bratstvu. Ne onoj poniznosti, znači da drugi budu ponizni oko mene, nego u poniznosti da ja budem svjedok te poniznosti, da ja budem prvi. Kaže, poniznost se može ukorijeniti u srcu samo preko poniženja. I bez njih nema poniznosti ni svetosti. Ako nisi kadar, znate što znači kadar? Ako nisi sposoban podnijeti i prikazati neka poniženja, nisi ponizan i nisi na putu svetosti. Sad se vi vam vratite unutra i pitanje kako podnosite poniženja. Kako se nosite sa poniženjima koja vam upute ljudi oko vas. Posebno ako se radi unutar Frame. Van ćemo nekako češće prešutiti, lakše prešutiti. Ali ako unutar bratstva Frame, kako se prema njima odnosimo. Svetost koju Bog daje svojoj crkvi dolazi preko poniženja njegova sina. I kaže, Papa ne govori samo o nasilnim
metodama mučeništva, stanjima mučeništva, nego svakodnevnim poniženjima onih koji podnose da bi spasili vlastitu obitelj ili izbjegavaju lijepo o sebi govoriti, radije hvale druge umjesto da sebe veličaju. Ajme. Znači da ćemo radije pohvaliti koga drugoga, nego li da samog sebe uznosimo, nego da samog sebe veličamo. Da biramo manje blistave dužnosti, nacionalni predsjedniče, nacionalni voditelj informacije, tako. Kako čak svojevoljno podnesu neku nepravdu, kako bi to prikazali Gospodinu. Jesmo li sposobni podnijeti nepravdu i ne prižudati za to? Odmah ne prigovori, odmah ne traži svoje pravo, odmah ne traži svoje pravo, odmah ne traži svoju pravicu. Kako se sad i nosimo, kako to u našem životu izgleda. To ne znači hodati pognute glave, malo govoriti i bježati od društva. Ponekad, upravo zato što je slobodano egocentričnost, pojedinac ima hrabrosti ljubazno raspravljati, upozoravati na nepravdu, braniti slabe pred moćnicima, premda to uzrokuje negativne posljedice za njegovu sliku. Kad je naš ego povrijeđen, kad je neko nas povrijedio, kad je neko nas ranio, onda ta naša obrana ne izgleda baš lipo, ne zvuči baš lipo i ne zvuči baš ugodno. I često ne biramo riječi da bi se obranili, često ne biramo riječi da bi drugu stranu od sebe odmakli ili ponekad da bi joj vratili istom mjerom. Znači, ako smo ponizni, to nam dozvoljava da mirno možemo braniti, da ne moramo eksplodirati, da ne moramo sve izbaciti vani. Šutnja bude tako dobra. To se kao svećenik, ako Bog da neko od vas i bude, možda dobnik, onaj tamo za tebe što sjedi. Radim, dobit ću batine. Šta si rekao? Kažem da ću dobiti batine. Ko? Ja. Bog hvala. Aj ti izvornik. Tako je. Moromac. To je druga pisma. Sorry. Ja ću dobiti. Je li tu prisutan neko stisnić? Nije. Dobro. Nemojte, ja se ne znam, nisam sta. Nije me mrsko, ne znam, nisam sta. Svećenik postati. Pa, nikad da nisi. Znači, kao svećenik, često vidiš koliki je blagoslov kad nešto prišutiš. Kad dođe osoba jedan dan i strese svega i svačega na tebe, jednostavno vidiš, gledaš, i sve to što osoba govori nema veze s vezom, nema veze sa zdravom pameću, nema veze s ničim. Ništa, pustio se, osoba završila, izašla vani i vraća se sutra da bi želila o nečem porazgovarati, vraća se sutra da bi se želila ispovedati, vraća se sutra sa nekim problemom koje nije uopće bilo svjesna u životu. Tako da najčešće ti glasni, ti bučni okolo što idu i povrijeđeni ljude su u stvari unutra ranjeni i povrijeđeni ljudi koji ne rješavaju ono što je unutra, nego tako idu kroz život i ljude oko sebe gaze, ljude oko sebe udaraju, ljude oko sebe ponižavaju. I kad god se prema nekom obratimo s visoka, kad god se prema bilo kom obratimo sa tonom koji nije prikladan, potrebno je malo krenuti prema sebi, kakvi smo s našim Bogom, kad nam bila zadnja ispovijed, kako nam osobna molitva izgleda. I najčešće bude ogledalo da nešto s ove strane ne funkcionira i da nešto od tog nije u redu. Tako da biti ponizan je u stvari blagoslov. Blagoslov je za tebe i s druge strane biti ponizan blagoslov je za ljude oko tebe. Jer nakon tog prvog napada, nakon tog prvog oštrog tijela koji dođe, vrlo brzo dođe na blagi dio u kojem se može toliko toga napraviti. Bila jedna scena u ispovjedaonici gdje osoba ušla unutra, izvriđala, stoji na nogama, gledate i vriđa. Ovaki si, onaki si, dobro, ako vi tako kažete, dobro. I nakon možda 5-6 minuta mogu se ispovjedati. Šta će se ispovjedati, udavčite, izbačite vanka. Možete. Sila žena. Teški raspad sistema. I na kraju mir i oslobođenje. Tako da nisam primjer poniznosti daleko od toga, moj gramaž.
ali znači itekako potreban i itekako preko toga dolazi blagoslov. Dalje, broj 2, ovaj drugi dio će vam biti draži. Smisao za humor je obilježje nekoga koje je na putu svetosti. To znači kad možeš se na nečiji račun zafrkavati, ali kad znaš podnijeti zafrkanciju na svoj vlastiti račun, od koga to došlo. I jer to znam da si na putu svetosti nije. Jer ako se stalno murna lica, ovako ponašaš Gledamanić, murna lica, pognute glave, to je smeterizna, murna lica, pognute glave i ja se molim Bogu, molim te, ne diraj me, makni se ća, pusti me, dobro. Jer da sutra, ako želiš podijeliti neku radost sa njim, ne znam, ja ispravio s jedinicu iz matematike. Baš dobro za tebe, ja sam to ispravio. I nastavlja dalje, kažem, empatija 0. Tako da, biti radostan čovjek nije krivo. Dapače, biti radostan čovjek je nešto što je potrebno. Biti radostan čovjek je nešto što je prepoznatljivo i Papa iznosi nekoliko primjera svetaca, tog mora, Vinka Paulskog ili Panerija. Kaže, ne govorimo o konzumističkoj, individualističkoj radosti koja je tako prisutna u nekim današnjim kulturama. I ta konzumizam ne čini drugo nego samo opterećuje srce. Može pružiti prirodne i prolazne užitke, ali ne i radost. Govorimo o radosti koja se živi u zajedništvu, koja se dijeli, u kojoj se sudjeluje, jer nas osposobljuje da se možemo radovati dobru drugoga, jer je blaženiji davati nego primati. Znači, drugo pitanje bi bilo, radujemo li se radosti drugoga, odnosno radujemo li se dobru drugoga. Pitanje, jer koga se usudimo odgovoriti, vidjet ćemo kako je naš put svetosti, kako je naš put prema Bogu. Treća stvar je, kaže, dopustiti Gospodinu da nas udari u rebra. Odvažnost i revnost. Papa govori o tome u kontekstu evangelizacije i za njega je riječ o odvažnom napuštanju vlastitih sigurnosti, o izlasku, o otvorenosti Božjim iznenađenjima. Navikava nas, piše Papa, zavodi i kaže da nema smisla pokušavati promijeniti stvari, da ne možemo ništa učiniti u toj situaciji, da uvijek tako bilo. Znači, šta ću mijenjati moje frame? Stvari svakako ne funkcije. Frama Runović, nema što ću govori dalje. Znači, sad mi slušajte, kaže ovako. Znači, zlo zavodi i govori. Nema smisla pokušavati mijenjati što. Ne možemo ništa učiniti u situaciji toj kakva je. Uvijek je tako bilo, ipak sve išlo naprijed. Po navici se više ne suočavamo sa zlom i dopuštamo da stvari idu kako idu, jer onako kako su neki drugi odlučili da idu. No dopustimo da nam Gospodin dođe, iznenadi nas, da nas oslobodi od inercije. Kao primjer navodi svećenike, redovnike, redovnice, laike, koji su s velikom vjernošću se posvetili na vještanju i služenju, izlažući ponekad i sami svoj život, a svakako pod cijenu svoje komocije, svog komoda. Komod je nešto prekrasno. Iz Osječnog Bratstva, koliko ste ima na kilometara do Sinja? Išla sam na Varaždina, zato što sam tamo na faksu. Dobro, koliko ste ima na kilometara od Varaždina? A ne znam koliko kilometara. Koliko sati? 6 sati, 7. Dobro. Znači, pa bilo ti je ugodnije ostati po Varaždinu, subota, jutro spavati, ne znam, podne, možda jedan, popodne prošetati negdje, nešto napraviti, eventualno nešto učiti, ako baš je neka ljuda potreba, nije očito. I puno pogodnije, puno jednostavnije vam je bilo ostati kod kuće i ostati na mjestu gdje živite, nego li doći tu gdje jeste. Znači da je prvi korak prema putu svetosti ste napravili, došli ste tu. Izašli iz svog komoda i došli spavati samostalno. Ajme.
Ili si kod Katara obilazio noćas? Možda nisam čuo. A? Možda, ali nisam čuo. Znam, pokojnik Bernard to zna bila sposoban. Pa ako je slučajno najrazio da ga znam. Samo javite se Bernardom, dosta da mu se javite, onda on ide dalje, neće vas dalje birati, neće vas dalje smijeti. Kaže, Papa, njihovo svjedočanstvo podsjeća nas da crkve nisu potrebni toliko birokrati, nego strastveni misionari koji izjeda revnost za priopćavanje istinskog života. Sveci iznenađuju, neugodni su, jer nas njihov život poziva da iziđemo iz svoje mirne i buduće prostosti. Nešto što se promijenilo u Frame, od kad sam bio framaš, od kad sam postao duhovni asistent, to znači od 2003. do 2006. sam bio framaš, ovdje u Sinju, nikad na nikakvoj službi. I do danas, ono što se promijenilo, da ima puno više birokracije, da ima puno više dopisa, zapisa, spisa, prijepisa i tako dalje. Dovoljno je onak kako ono što sad morate slati po 3 primjerka svega, ova GDPR-a i tako dalje. Ok, da imamo se, znam da treba Evropska unija u školu, nije kriv nacionalni odbor informacije, pošto sam škola nema već ni sad. Tako da, možda će ga me krivo gledati, možda će me čudno doživjeti, ali ako se u Frami više ulovimo birokracije, manje bratstva, manje braće, manje Boga, onda stvarno gubimo sve skupa. Tonemo, ne znamo di smo, ne znamo čiji smo, to više nije Frama. To onda više nije bratstvo. Paula radi probleme na Meterzama, vidjeli smo sinoć pijana u HCU, kako ne? Inside. Kako ti znaš da je bilo? Paulu tražim. To je. Paula je bila pijana u Inside-a, pa je Paula idući vikend opet bila pijana u Inside-a i mi kao bratstvo, naravno, lijepo ćemo uzeti papir, napisati joj bratsku opomenu i poslati joj kući na adresu. Ili eventualno i od njih kući na adresu. To je jedna opcija. Druga opcija je uzeti za ruku i reći tu ko šta radiš od svoga života. I znači, ako smo došli na ovaj prvi dio, onda smo se izgubili. Onda više ne znamo čiji smo. Onda smo se ugasili skroz. Ali ako smo još na ovom drugom dijelu, gdje možemo uzeti nekoga za ruku i reći mu, prijatelj, nešto nije u redu, nešto nije dobro, a on se isto razgovara. Ako nemamo taj dio, onda nešto sa nama nije u redu. Onda nešto sa nama ne štima. Znači, ako ne možemo kao brat bratu, brat sestra, sestra bratu pristupiti i reći što nije u redu, progovoriti o tome bez tenzija, bez napetosti. Zašto? Jer služimo istom gospodaru. Imamo istoga kralja, pratimo istoga kralja, samo njega. I svi skupa služimo njemu. A nemir i nered dođe kad počnemo služiti sebi. Tako da bude malo više njega, a malo manje nas. Dobro. Još jedno. Može se ovdje povoljno osnoviti. Hvala. Prije koliko sam? Dobro. Četvrto obilježje svetosti. Kasnije ću se pričati, nije ljubav kod sad ispričati. Četvrto obilježje svetosti da se ona ostvaruje u bratstvu zajednice. Teško je boriti se protiv vlastite požude, protiv đavolskih zasjeda, napasti, protiv sebičnog svijeta ako smo izdvojeni. Bombardiranje koje nas zavodi toliko je da ako smo već sami, lako izgubimo osjećaj za stvarnost, unutarnju jasnoću, te podlegnemo. Ako smo sami, ako se sami borimo, zlo nas zavede vrlo lako. Ekipa koja nas okružuje zavede nas vrlo lako. Kao primjer navodi nekoliko svetih mučenika
skupina mučenika, koji su zajedno moleći se, međusobno se tješeći, hrabreći, pripravljali na sigurnu smrt. Kao posljednji primjer naveo je novije svjedočanstvo trapističkih monaha koji su ubijeni tijekom Alžirskog građanskog rata 1996. godine. Mi pričamo o katolizma koji su bili mučeni u vrijeme Dioklecijana, sutra slavimo Svetoga Duju itd. A katolici koji su mučeni danas, katolici koji podnose mučeništvo danas. No da Papa ne misli samo na drastične situacije, pokazuje rečenica, istodobno ima mnogo svetih bračnih parova u kojima je svatko od bračnih drugova bio oruđe posvećenja onog drugoga. Tako da, toliko svetih framaša, gdje ste oruđe posvećenja onog drugoga framaša. Gdje Kaja nike oruđe posvećenja i Nika Kaja oruđe posvećenja. Ali ne da jedno od druge radite mučenicu, nego sveticu. Mi smo često bliži ovom dijelu da radimo mučenike jedne od drugih. Ali jedni od drugih radimo svece. Čime? Svojim životom živeći ono što smo obećali, da ljudi vide kroz to da što živimo, da se to stvarno može. Da ljudi vide kroz to što živimo, da se to stvarno isplati, da to stvarno ima smisla. Kad neko dođe na Framu prvi put, drugi, treći put i vidi framaša koji je 2 ili 3 godine već na Framu i ne vidi na njemu nikakvu promjenu, njega tu ništa ne vuče da ostane, njega tu ništa ne privlači da bude, njega tu ništa ne potiče da ostane prisutan. Ništa da ne potiče. Zašto? Pa pogledaj, on je isti kao što sam i ja. Mi nismo isti, mi smo različiti. Različiti moramo biti. U riječima, djelima, ponašanju, osmijehu, pristupu, molitvi, riječima, šutnji. Moramo biti različiti. Jer pozvani smo iz ovog svijeta. Sad se dite svojih roditelja. Učeni hramaš dite svojih roditelja. Odlično. Imaš 3 stvari koje živiš, imaš 3 stvari koje držiš. Sanjajući o velikoj budućnosti, zaboravimo živjeti sadašnjost. Tako da, za kraj, sad je 5:43, 15:45, da se na svim jezicima razumijemo. Može da pljesak.